Hello everyone, we meet again continuously. So ngasi day na mayam da share tok jagu dui se health supplement amagi maram da neba ni share tok dui se hariba pada se tasing na hariga di FLP India Private Limited na USA dagi import toraga kano sale tok jaba product neba ko. Ado tasing na gi ayam na FLP gi product sing je ate tokpa tongan ba store ate shopping mall dagi amta phang de ko chi di sumna dagi company du ki member du ne yon ba aya ba khatang pi ba taseng na ha ga di online da phang du je kran Amazon adai atoi tokpa adu da khara mangai phang du je atai tokpa shopping kai kai ram da yon ba gi aya ba pi de ba maram di mai quality am chaw ba ko company na aya ba pi de adu gi ne adu na ngachi aina mayam da share tok je gu du se health supplement amagi maram da ne ba ko taseng na ha ga di medicine mak sunate ba medicine uses on the season na ba sunate ado kana kumbana other the medicine uses to like person ga na horen kai kumba aina medicine ji ai health supplement ji gi maram da explain tor matung de interest lai bi ra ga di ko aha da kano to doctor amaga phajana tana bi ra matung da ai supplement ji season na bi ba maram di chana ba lai chana da ba lai dana adu dugi side effect laktane ba ne ba ko aduna phajana doctor amaga tana bi ra matung de ya di hangbi ra ga season na bi ko under the medicine line da lai bi ba person ga ide adul ki di kwade best of pone ado every product khuding ma gi ingredient amum de lai ni da ma ki ingredient ado ai mi am da share ge ma gi product se kari maming ko ke ha ga di forever C plus ko ba forever C plus achi gi ma health supplement se gi ma ki ingredient ja kari no ha ga di gooseberry ha de haigu si ne ba haigu da phangi si ke no ha ga ta seng na ga di vitamin A vitamin C ama di vitamin B complex se phange ba mineral rom da la ga na calcium phosphorus iron adagi sodium phange ba atai atopa carbohydrate protein carbs fiber adum haigu da yawi dana aduga tongan ba line man namu hesperidin vitamin C asi je phange ba magi ki ingredient da phange ba magi mineral dai topa sing je ingredient sing je pare adu de health supplement asina pi ri ba magi sing je benefit sing je kai no hai ga ti ko high antioxidant web antioxidant yam na wange adu sum mathak ta ne reticle amasung radiation gi line da ne protection to bu da mana mateng pa ba adu ga anti inflammatory web ba hai bu di inflammation thok ko da su ne mateng pa ba product asina ma kano to de inflammation thok ko to ngak thok ko to mateng pa ba adu ga anti aging su oi hai bu aging ko isa da yaw aging se han ba da su mana mateng pa ga adu ga cancer amasung tumor gi cell henkalakpa ai bu de henkalakpa lai da na asi je mana le phan ba su ko increase oi ba se henkalak le phan ba su koi gi health supplement asina ne for C plus na mateng pa ga adu ga digestive system da su mateng pa ga sauna adu ga immune system develop oi ba su mateng pa ga adu ga urinary system asida su ne mana mateng pa ga ba develop oi da good oi hale ba adu ga heart function improve oi ba su mateng pa ga adu ga brain function improve oi su mateng pa ga adu ga blood circulation have the koi ichel je asi improve oi su mateng pa ga adu ga skin amasung lungs liver ate topa kidney bones meat na chingba asida su ne mana develop oi da mateng pa ga adu ga sugar level hantha ba su ko mana mateng pa ga ba adu ga BP level control to ba su mateng pa ga adu ga bad cholesterol amasung fat ki chang wang ba asi nem tha ba asi da su ko mana control to ba su reduce to ba mateng pa ga adu ga na depression oi ba da to pa stress oi ba su ko reduce to hale ba hari ba supplement asina health supplement asina mana mateng pa ba line ching je chi ngak ne ba adu ga magi tongan ba magi disease ta benefit oi ba ha di ate to pa disease sing da mana phahan ba mateng pa ba disease sing da ra ga di ko maru oi na ne cancer amasung diabetes adagi high BP heart problem lai ba pais lai ba allergy ate to pa infertility amasung insomnia adagi mood disorder adagi weight loss oi ba good for smoke hai budi oxygen am lai dana adu har ba supplement asina ma no khadagi hena mateng pang ba hai budi phahan ba da mateng pang ba ji hajiki aina disease of benefit panjagi do asi singje oi dunia ba ko ado magi manufactured by forever nutract
Pharmaceutical LLC haiba adu product asigi country of origin je USA oini ko duga manufactured for Aerovera of America Inc imported by Forever Living Import India Private Limited import tau jabane ba ado product asigi instruction for use se kai oini ha don ne adul no modane tablet amon cha gadum ne ba adul take one tablet daily ha ja ado dose na sa ba de ko tablet amon tang cha ja gadum ne adu magi feedback amasung complaint na flpcare@flpindia.net ta complaint to ya ga ni mai gmail ne adu mobile number na +91 22 66 41 4000 asida complaint to ya ga ni ko magi feedback ni ko ji ja do asai ne sumamang da panja gare ko ana gumba medicine under the medicine users person dadi mana ko doctor amaga phajana tana biraga supplement asibu interest lai biragadi sijina biyo ba adom da su effect lai tana ba ado idol gidi khwadagi phaba product amani ko health supplement amane ba ado businessman akodi product sale tawdedi kamana akodi business product kano improve orakani develop orakani aduna akodi product sale tawdeba yade ba tasengna haragadi aina ngasi product abasing tawisi khoi namage ta Facebook ta thagal laga Instagram thagal mata mangan dum nate ba tasengna gasi ayu YouTube ta su thaga cha duine ba ko YouTube chu isa gi mi sa income luxury ne ba adu product sale tawro ga sa income luxury ni adu nium chum su product sale tawbi ba ko aduga magi asemu details takpi ba adu mana tawjari ne ba YouTube chegi sa income luxury ni aduga atai atopa social media su so tawjari ne maram di hena masak khangna ba ne ba sini ba ngasi gi ai content hai bo sine ado kana ko mana product ase tasengna interest lai biragadi ai description dai gi WhatsApp number su dum WhatsApp ki link dum hapam mane adu gi through da gi su dum contact to biro aduna interest lai biba ai company si wo join to biba interest lai biba sing adum pau khongna si ko ai jo ji ai member thiri ne ba cooperation to min na ba ge nauna lak ko company ne aduna mayam ngasi gi di product ase mata kanu predict advertising ji matang sida losin jarage aduna interest biba sing ai gi discussion through da gi dum pau biro ai mayam dum share to jage ko ngasi gi dim tang si losin jarage